Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kani kada kejingdam kebangin persang mentang ini persang mentah di kani kejingdam happy birthday to you kebangin sejujus haman lagi si kam mentangan penikai pitang kani kendian tang lai kot kita mah tang lai tu ke kot kada pitang jong di ue bat uji tang kini lai telingin persang mentah de ke ngan pen isu ka kini ngan pen isu ka strumming pattern kemar kidon kiba beginners ibarat sedang mungkin menang bahaban dengan pen i ka simple one patang down kini kiba lanang kin skip no ini video how ni minute bang ak daw ni skip no how 2 minute kan pin yo direct itu ka strumming pattern ka ba kambiang timtang sedang so di tu second fret string balai turu string menikong second fret third fret ke balai third fret string baar tingin ai tu nyo chord di nanta seu e how ke fret ke baar string basau sai basau ada ke fret baar yang baru lightly fret baar mah ni baar balai basau kini fret baar tu ni yo e nang ta sayuji ni basan how fret baar bandreu fret balai nang ta habalai biang ubadingkong baar in hab itu pada pisau lawan butang lewai saya bingkong turut babiang tingin sedang melodi mah sedang tangkum dia mah ibadah sedang gitu 1 2 3 4 happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tanggung tu lah biar. Angin light biasa jika strumming pattern jadi bakam biang lah. Down down up down down up down 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 up down down up down up down down up down up tanggung tu happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuh, saya sedangkat ke bapak kuat. Tetang ketu ya mentah. Ini jika ibu dia lah share, pilaban like, pilaban subscribe, pilaban on dulu itu notification, pilaban yo yang video kibangan sepelat hadin habut. Teman kasih try mentang dengan pelat betang ki video tang kijing hikai bentem sepang kijing ruaniam ada pidon kijing mood bandrai si yung mani si airu pila ban request tapi don jing semua bah kan mau pan page yang video jangan kibangan sepelat man langsung try na benta di gospel ki jing hikai bentem sepang kijing ruaniam Kisin po ya pengalaman pelan kini kijing ruai kibah don ki request na kinu kijing dam kat kabaki yakwa te tang kita ya menta kublai sibun kublai sia jarnu ublai undang don lemrengkat pat pi bagai yang kesan kublai sibun